hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kejo, hazana Ishimwe François Xavier, uyu nawe arafatwa, we rwose we afite n'umwihariko wo gushishikariza abantu ngo bagure ayo mafoto abaca amafaranga. Ubu rero noneho iperereza yagaragaje ko uzaba kiriho Cyprien Djihad na Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta, nabo ko bafite uruhare rwo gukwirakwiza aya mashusho ya Yampa. Kandi kwitaba ugataha, abantu bariyamwe barabwiwe, Djihad nawe ubwo arabizi, nanjye ubwanjye twize kuganira ndavuga ngende gake ari hafashwe abanyarwanda kandi kwitaba ugataha. uretse gato nibiri kuvugwa uyavuze ngo iki, ariko se uretse gato aba kubera iki TikTok isigaye ivanaho ntuza uyu umutoni, kubera iki TikTok isigaye ivanaho amazina y'abantu, umuvugizi wa RIB avuze ngo iki, mvugira ngo beat yari murangira bose wa RIB game over, amanyabo turashize abazimu bashya. Umva hano kwitaba ugataha, abantu bariyamwe barabwiwe, Djihad nawe ubwo arabizi, nanjye ubwanjye twize kuganira ndavuga ngende gake ibintu sibi kuko ntabwo ari oya urumva ibi bintu ni hatari, wallahi ibi bintu birakaze. Jesus mwe muretse gato nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazuhereje papa cyangwe itavuga ati reka mu mutwanye nahise mvuga ati umuntu uzi video, umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. yego ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nk'atatu yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'ama video ye, urumva umuntu telefone y'umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe copy ya telefone ayimurira muye, kubera ko YouTube no gumpostingira ama video, email yanjye yari iri muri telefone ye. yo ubwo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email, ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye, ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Gusa ya mwana tugarutse gatoya. Kufite impano irenze imwe. Oya ibyo wibijyamo.
icy'ingenzi ni uko nawe iyo mpano ugifite. ku munwa afite utunwa bagira ngo adusizeho amaraso y'agahinja. Sheri ndi mubi Shani, witwa Shani siko mbibonyera? Reka nze nzamure Nyamunsi. Ngo yitwa uwo muntu ugiye kumushakira iki koko wamwiba? nyine basi wenda warandusha ubwiza nzamubaza icyo yisize kugira ngo abe mwiza. Ariko Gicanda waretse kubigira intambara ko tubizi ko uri mwiza. Warekana buriya butuna. Ngo daratukana. No sinzi umuntu yigeze gutuka. Sinzi umuntu yigeze gutuka. Niwe ngo kagiye bago man sinzi ko Kagize gute? man ngo daratukana n'ibintu ntashobora gusubiramo. Ariko nanjye mbonye yabaye mubi. Sori mwiza, Mutamba niwe mwiza. Umva Mutamba ni icyuki Sheri. Mvane ndabiyamye mvane biri. Saga ubwiza ni Ngo muhe nyina koma ubwo bwiza ni wowe team Gicanda igosha. abantu ratangiye ndaka. Uyu nguyu Umva mwimusubiza Sunshine sho mwigisubiza kiriya gikobwa. So ibyari inkuru bihindutse ubwiza bw'abagiye mu bukwe. None se tuvuye mu rukiko tugeze mu murenge gute? Sha birambaje ukuntu paza atari muri buno murenge na Kejo. Nanjye ndababaye. Gute uretse gato. Uravuze ngo Birambaje ukuntu batari muri no murenge kandi ari abashuti babo. ubwo sumbwi ubwo ibaze kutavuga ya mpano. Yamana se twe tumwitayeho. Kubera iki se? Ese yamana ko ataje. Yari mu rukiko yaragiye kubambisha abamubambye. Mwana niba ari yabibara warabikoze mwana bora. Babahebanye na nibibahama. Mu rukiko ngo Kejo nari gushinja Pazo ko ari wabitanze batangiye gusubiranamo. Yewe. Yes. Kuba bagiye kwirangiza. Inumvisha ngo Pazo ngo nabwo yiteguye kuburana ngo Kejo nawe. Ahubwo Kejo ngo ashaka kuburana ubumwe. Ataburana ubumwe ko gahunda afite ari yo gushinja Pazo ko ari wabitanze wabisakaje. Ese kugotwa kuki ngiye utamaye kwangize kuri ngiye ejo naragize kuri 15. Bagira ngo ni ko goro wakozeho. Okay ndayiguhaye. Nabonye barashobora bikompara ngo itugenda. Okay. Ko yasezeranye murajya he nyine? No. Barajya bamurekuye. Ijadi bamurekuye intare we. Bamurekuye. Asha. Intare tubwire. Ijadi bamurekuye koko? Ngo Jadi bamurekuye. Ubwo barekuye Pazo na Kejo. Shapazo mutakwa bitatu tuzajye. Ariko yamumbwira muri bazima. Baje muri kamera. Timwajanga mukenjoyinga video. Yese kujya kubasura ni ikibazo gati. Ese kujya gusura nese umuntu wawe nubwo yakora ibyaha bikuraho ko ari umuntu wawe. Bakora. Ko Jadi yabaroga pe. Wese yamurekura kahise. Ariko nawe wamurekuye good for him. Noneho nuzayakoze video Godfa. Umva ikintu gisekeje. Ikintu gisekeje. No ukuntu Jihadi ngo yariteguye kujya gukavaringa iyi nkuru uyu munsi. Of course. Kwikavaringa gute? Kujya ku rukiko akajya kuvuga nyine uko byagenze Pazo na Noza na Kejon. Uko andi banyamakuru bagiye. Na imbwa ndayirukana ni gute ushaka kumpa ifoto nkingi ndakwirukana. Urirukana nde Godfa? Abantu natubyerega mba nohereje abantu ahantu hose. Kuri Onomo Hotel Mai. Do bahise bashyira bifoto mu bukwe bwa mu murenge. Yewe mba mbereye hose rimwe. Yakoze Godfa adafite abantu bamuha amakuru ni ukuri ndumwe. Abantu mu Rwanda ninjajwa we. Ninjajwa rata. Utayari agafoto kakugezeho. Yego kumba mfite menshi cyane na video zamaze kungeraho kare z'ubukwe. Ariko video ziri ahantu hose no kunyarwanda basohoye byose. Ni ababundi kure. Ibintu byibare. Cyakoze twitwaye neza nabwo ibintu byo kuri kandi no nabaye nkomereka ntagarike telefone. Bwira ngo waka video mbwira ngo waga foto nkubwira ko wambariyeho. Kamvuga. Wambaye akariso k'umutuku. Ntabwo njye nambara amakariso y'umutuku. Wambaye ikimono nk'icya Tereza.
abantu ijana b'ingero babakambagana baje kumva iki ko tumuvuza koko igicandore mwiza ariko kuririmba ndakubaza ariko se nkubaze urabona abantu magana ni wanje uko baza ngo baje gukora iki inkura gwe aya tuje ari 300 indi twe tukuzaniye abantu ijana aya tatumanura hafi mu matumuro ndereke ko ushaka ko badatumu mwana nkerereje inkuru gicandara kubaganye mu babare n'umwana ntago biravuza yarabizi kaba shaka kureba kano gasura kanje sawe yankira iko badarankunda nubwo ari ikiremba mbwira nkuboroke gica nubwo uri ikiremba ndagukunda mbwira nkuboroke oya sheri ubuso mboroke nazongera kumva ijwi ryawe ndikuye nta nshuti ngira nkunda ijwi ryawe ukora kuri iyo gora nanimbo igiye gutunga y'urutoki gutya zirose mbuta makweti yanjye ntabwo sinako disinagoze Godfather se n'abayazima ndaza utwo bantu gute twose ndaza muri game nkabona wagiye kumutsinda kandi aho ndebe muta wayambabari tega nkandi ntare ndebe kiza kwa mutamba sha intare ikande ufite uburenganzira busese ibasugo ije mutamba warira yaba ari mande ngiyo sha ikande waretse intare so kanda manigani manigani nayo ntago yazi afite ya 300 ntago yazi gusa Godfather ya buriya mba ngufashe gutya tukagendana n'umusheri wanjye gabanya uburaya ikigabo cy'ikibogare n'ikigusha bajya ngamuko Godfather se shawo ibi do ikiremba kiba cyicaye ngo kimeze uko waje ukikoresha nyine ibintu bya affection akata kuri kujombaga koko noneho ashaka ko afite agakokora gacaye